ngicela ukuniketa ke isibonelo sesibili ngaphansi kwako lokuzana lokushiwa inkondlo nemicondo lofihlakele. Asithi ke kunenkondlo isihloko sale nkondlo sithi sihlahla sami. Uma singena emathunjini ale nkondlo sithola ukuthi sonkondlo ukhuluma ngelusuku loluthile lapho bekahlaselwe khona Siphume. Wase ushawa umoya uya kuphi esigangeni lapho wahlala khona wabuka ubuhle bemvelo. Asabuka lobuhle bemvelo wase ubona isihlahla lesithile lasibuka wasithanza. Wase uyatibika kulesihlahla. Ngenhlanhla lesihlahla senanjani samthanza sasemukela isicelo sakhe. Bavuma ukuthi bayathandzana lesihlahla. Wase sonkondlo ucela ukuthi lesihlahla sibomvakashela ngelusuku loluthile lebalubele. Nembala lwathi nalufika lolo suku leso sihlahla senanjani sasuka sawuvakashela bani sonkondlo. Kuthi sesiyeka lesihlahla uve ngani netiki eticonzele emnyango. Kuthi lesihlahla sesifikile la emnyango uve ngenkonkotha kuphi lapha emnyango. Uma ke sibuka lokushiwa inkondlo lapha sitawuthi lenkondlo ikhuluma ngani bekunene. Sonkondlo ukhuluma ngani nesihlahla sakhe. Asinandzaba ukuthi kuba lokubhaqile bakude bafuna ila lokushiwa inkondlo. Sonkondlo ukhuluma ngesihlahla sakhe la sithola ashaya umoya le wasibuka wasithanza wase uyatibika kuso selani samgana. Wase ucela ukuthi bomvakashela lesuku loluthile lolu afika lolo suku nalesihlahla sahamba selani samvakashela. Kepha uma batawusihlutha lena nkondlo noma siyatiya le nkondlo ubuke ini umcondo lofihlakele. Sesibuka ukuthi ngabe isihlahla sinawo emandla ekuthi singena umuntu lophile kahle la asukele asonke. Ngila sesibona khona sonkondlwa kakhulu ngani ngesihlahla ukhuluma ngani ngemuntu ngoba uthi isihlahla sami sesinathini lapha lesihloko sithandwa sakhe. Sema sesisekela la ngapha sitawuthini ngabe mhlambe isihlahla sinato indlela ukuthi sitawuva ukuthi ngiyasonywa. Shothi lapha sonkondla kakhulu ngesihlahla ukhuluma ngani ngemuntu ukhuluma ngesandla sakhe. Uthi sonkondlo ngalesikhathi athi asoma lapha lesihlahla sendani sasimukela lesicelo. Uma umuntu amukela isicelo wendani ukhuluma ngemlomo. Isihlahla sinawo umlomo. Akakhulumi ngesihlahla ukhuluma ngani ngemuntu. Uthi wabese bayacela ukuthi ngelanga lelisithe asibomvakashela lesihlahla. Isihlahla siyakhona kwaphi sinamhlanje 24. Cha. La ukutshela ukuthi sonkondla kakhulu ngani ngesihlahla ukhuluma ngani ngemuntu. Kuthi lesihlahla nasesiyeka ukuthi weva ngetiki. Isihlahla sinato inyawo. Akakhulumi ngesihlahla ukhuluma ngani ngemuntu. Kuthi sesifikile la iminyango weva ngani ngemconkotho. Isihlahla sinato tani. Akakhulumi ngesihlahla ukhuluma ngani ngemuntu. Ngiyacabanga ukuthi iyacaca bekunene ukuthi sihlukanisa kanjani ukuthi nyalo sengikhipha ini umqondo lonjani lofihlakele. Sibuka ukuthi yini lenemandla ekwenda lento lekhulunywa ngayo kuphi lapha enkondlweni. Uma lesihloko lesiniketiwe side emandla ekwenda lokukhulunywa ngayo lapha enkondlweni kuchaza kuthini? Kuchaza ukuthi akukhulunywa ngalento leyo. Una something lenjani lengekhathi. Le noma sijule kuyevakala. Ngiyadlula lapho ngiyatuke ingqikithi. Ingqikithi bekunene yini babhali? Ingqikithi ngiloko lenkondlo lekhuluma ngayo. Ikhuluma ngani lenkondlo? Kwekuqala sithite bekunene sithite lifu lelimnyama. Lifu libe bekunene sisena singena ngenkathi mathunje sithole inkufa. Kufa kuyini kuyimvelo. Shothi ingqikithi yale nkondlo lena yini bekunene? Imvelo. Umqondo lofihlakele kufa ingqikithi imvelo bayiphathele nani nemvelo. Siyelapha futhi tuke isihlahla sami. Sathi lokushiwa inkondlo yini sihlahla. Angisho lokuzala kujula kwenkondlo sathini umuntu angisho isithandwa sasonkondlo. Kepha ingqikithi siyabuka isihlahla sibe kunene sithanda imvelo naso. Shothi lapha kukhulunywa ngani ngemvelo. Shothi ilokuzala ingqikithi singakhohlwa umloko lenkondlo lekhuluma ngakho. Lokunye ke kwesine lesikuthola kuphi kwesine lesikuthola enkondlweni kwesihlanu lesikuthola enkondlweni umlayelo. Yini umlayelo? Umloko ngesingisi lebakubika ukuthi i-message. Umbiko ngabe sonkondlo nakabhala lenkondlo yini kahle ehlele lefuna kwedlulisa.
nakade ubhala mhlambe ngemntwana lebekakhutwa angalaleli kepha bebamkhuta ukuthi nakungenza lokhu nalokhu utawuphumelela empilweni yena wakhetha kungalaleli sitawuthi ingcikisi lapho ibekunene ulalela noma buhle bani bekulalela ini batala samba kayi bese-ke sibanani nesifundo yini lesiyifunzayo ngale nkolo nayi le nkolo siyibone ukuthi ikhuluma ngani ngemntwana lonjani longalalelanga abatali bakhe babe benani bamkhutha sathi ingcikithini ulalela ingcikithini futhi ubuhle bani bekulalela ini batali kepha lo mntwana lo lebebamkhutha akabalalelanga labatali nakuyintombi bebamkhutha basekela abafana babaleki yena wakhetha kwendani ungayulaleli lo myalo wabe sekuhlala ini sisu lesihambe saphila sitawuthi sithola ini lapho sifundo sithi lapho bekunene sala kutshelwa sibona emoya kuthi nawe unabakulalela ungakhuteki uvelelwa yini ngulokubi noma ngulokubuhlungu angathi noma siyakhona kuhlukanisa phakathi kwale ngcikithi nani nesifundo ingcikithi ngilokhu sonkondlo lafuna ukwedlulisa ngani ngalo mbhalo wakhe noma ngale nkondlo yakhe kepha sifundo ngilokhu lesikufunzayo-ke kuthi wona